Редакциябыз тарафынан biz 2016 yılını Sadri Максуди yılı bulara игъландырга булдык. Sadri Максуди ул татар халкының бөтен гына түгел төрки халыкларының бер галиме, бийик сәясәтчесе. Ул үз вакытында Төркиянең парламентта да депутат булган кеше. Аның төрки дөньяга карата эшчәнлеге шактый зур. Аны бәйләп бетерер өчен, төрки халыкларга җиткерер өчен без менә 2016 елны Sadri Максуди yılı игъландырга булдык. Күргәнебезчә, Русиядә бөтен төрки халыкларны берләштерүче бер матбугат чарасы, бер гәҗит тә юк. Ягъни бар айрым-айрым милләтләрнең милли проблемаларын ачыклаучы гәҗитләр, инде журналлар. Әмма бөтен төрки халыкларга тарала торган, шул вакытта бөтен төрки халыклар турында сөйли торган, иң мөһиме төрки халыкларның уртаклыгын, аларның тарихын ачыклаучы бер гәҗит журналда юк иде. Икенче гәҗитебез чыкты. Бу Газетебездә без беренче чиратта милли, мәдәни, тарихи вакыйгаларга күз салабыз һәм әлбәттә сәяси мәсьәләләрдә кагыла, әмма иң беренче мәсьәләләр тел, тарих, мәдәният. Ягъни төрки халыклар шул эш нәрсә нигезендә берләшә. Безнең телебез бер, безнең тарихыбыз бер, мәдәниятебез дә бер. Без төрле дәүләтләр дә яшибез, төрле системаларда яшибез. Шул вакытта без барыбыз да төркиләр. Benim uylamamça bu gazete şimdi inteligensiya için köbürek. Çünkü bunda şu-ki bir kulaçlı problemalar, global meseleler, Türkiye dünya bilası oluyor zor, bir türlü iller ki şuna göre bu nişi pomidor üstlerge sminitini yaratan, sminitini yaratan istilgen gazetelerge kermeydi bu. Birinci sanımız bizden 8 oktябрьдә çıkkan idi. Şundan soң metinde bilgili vakıgalar buldu, Россия самолетini bərib düşürdülər Türkiye kügündə. Şundan soң metinde Россияда ni başlandı, Türklərə qarşı, Türklərə qarşı nidir bir işçənlik başlandı. Həm də bizning yəqin чиновниклар üz bilməvləri bilməsən indi Türki həm Türk degan sözünü ayırmasını bilməvləri bilməsən gecdibizgə beyləndiler. Anda birinci sanımızda kiçkinə gənə şunday bir nişik deyim indi kimçilikləri var idi, xataları var idi. İki iş administrativ iş kuzgatıldı. Mingə qarata baş redaktorga tezdən məhkəmə kitəbiz, ştraflar buluğu mümkün. İң kızlığı bu Gayji kanun sanın turunda 2 ay degəndə bir kim iskədə tişirmədi, oylamadı da Somalikli bərib tişirlər buldu, bir atnadan soң Gayji kəbənlər. Евразия Birliği ölçüsündə faktически Slavyanlarının hem Türkiye'lerinin birliği bulup çıkabilir. Şöyle bir, eli realli münattığı. Onda eli Kıtay, Hindistan kirmen, orada bir Aziyada kiren. Onda realli münattığı oydu. Lakin Moskov'da küp siyasetçiler, onlar onu nişi göz aldına getiriyor. Ruski mir degen, düşünceni olga sürerler Rus dünyası da. Türkiye dünyanın iskede bir kimde almıyor. Türkiye'lerin de bulurga değiş, globalni proyekt. Ana atarga bula Türkiye dünya hem Türkiye sivilizasiya. Bulay uyuşmasak global proyektlarga türlü milletler biz yoğalıp kalabız anda. Angliski sivilizasiya ayakları aslında kalırız da. Или hem başka. Buna şunday sayuzga global proyektlar işlemeyen milletler onlar ekrinep yoğalırga mümkün. Mesela Ukrayna nindi zor il. 45 milyon halkı o bir global proyektlara kirmegen. Künbatış anı Евросоюзга almaganlar. Россия bilen münasebetler naşar. Şuna göre Ruski mirga da var kirmeyler Rus dünyasına. Özleri yalnız kaldılar. Nişik anımına türlü yaktan aşıylar alardı hazır. Şuna göre biz Türkiye'ler şu neden faydalanıp deyiz biz anday haliga kalmazka. Bizga kerak birlashirga. Mana bu gazetning maqsadi da kultura aşa, tarix aşa, edebiyat aşa, nişikdir bu ideyani netarga taratırga.